fire department, simbahan and school, cemetery. Karuruar ko dito area may Tibalay. I'm starting to walk at 9:45. Nabindas ti panawan iso nga kaya ito pag napag Riverview Chiropractic. Awana na di chiropractor dito yan nga nalain. Ganda ng panahon ngayon. Nakita brick nga kasta apartments. Martes ta. Public transit. Pintas di motoran. Harley Davidson. Awan di motor kon. Nabudol ga nga. Another apartment building. Ate Morley. Not Morley. Ate Osborne. Pa downtown. Diretso lang. Madaming muti. Downtown. Lakad-lakad pag na sabsadong other apartment building man. Ay karamihan nagaduti apartment dito dito. Kita man mo mano nga oras nga magna hanggang downtown. That's our challenge to myself. Ata ti public transit. Ita ti stasyon na. Nagasidag di balay. Nagitay driver daddo mga trabaho tawan parking dati cars da. Ag-park da di San Juan dagita luglugan ko dagita. Park da di ayam me. Ate Jai, Winnipeg Transit. Adog babike naman dyan kaya nga alaan nila. Condominiums. Taray da. Kaya kung magtaray kumako. Mabanuga mo nagtaray-taray. Iso nga magnagalagin. That's Chevan. Pangka-ice cream dito no kaya mo. Ata Don Togo Apartments. Kabaro-baro pero super mahal. Osborne on the Red. Condominium atoy ni Lucy kini Stan yung mag-asawa na may-ari ng bahay. Pida nga nakatira. Kaya manamuan pa'y nagpaiso na pa na ito ka lugar day day. Unog.
ka sa spring rolls. Kasi may muli nalawa, taunog na. Nanmilusi awanan. Retired nurse na tayo. Ni Stan. Dati ko agrerent kailangan ti land dito ni Oni po summer ag lumula ti veggies. Yan. Ano naman siya, substitute teacher ni Stan from the Pembina Trails Division. McDonald's akon. Kasi nagti McDonald's di balay. Pangkalang magmagna no kaya mo panagkape. Nagkape amot din. McDonald's, Bell MTS. Agi jay tagan Bell MTS no pa may darag parami ti sandwich jay. Pagtrabawa di pagtagtagtada ti sibuyas na kunada. Okay. Kasi Durga J. Osborne Junction pangato na patulay ata station, bus station mapan Grant, mapan iba-ibang lugaron. Gasoline station. Ay may isa nga dati nga estudyante to church o high school ba dito. Car wash. Baba City building dito nag-iunay nga naman natin di downtown also. Katuya Osborne Junction pababan. Not the Lagos Nilag J. Manila. Damot ng Lagos Nilag dito. Pas nakamamakma ka, medyo madilim yung not really. Mababait naman mga ano dito pa sa area na ito. Kumara ito Lagos Nilag yan. Station, bus station. Dati no, Canada Day, aduti kaganapan dito. Yung gaputi COVID, awanan. Uray ka dito July 1. Awanan. Takasla, madin sa kaya dagiti business dito Osborne maaba da. Naka, business.